Mamuntulan na kita niyo mga katuta mga oran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li khairil adyan. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa akmala lana dinana wa atamma alayna ni'matah. Wa radiya lana al-Islam dinan. ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد mga kakasih sing kami berhormat amin imalop ka mo waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dimihil kita patumtum masing-masing lamod dain ha amin asal daran nato pagsabuton sarta damikyan subay ini tutog doon hatiap-tiap isulakan sin manusia labi-labi na nangangaku in dila niya patuhan Rabbul Alamin ubos jimanji bigi jantung niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin ini sarta long ta piaganggaw taan niya sinudjot pamaranan niya inununo na janji sin bigi jantung niya iban piangakuhan sin dila niya pa Allah subhanahu wa ta'ala dan haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala daran ini pagsabuton sing kamatauran mga kaulamaan sing kita niyo karena ini subay tuod bangaon dapat amin tindukanan sin tiap-tiap isulakan sin muslim akatan sing kahalan niya amin sibu da dum iban adlaw sa kainuyaon in amuin panganal niya tutog pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta amin titulusan niya marayaw intungod paparkala amuin parsukuan sinsiya iaangot niya hindi hadun niya labi luba na tuod hadlaw akhirat karena nagdaak intuhan na to Rabbul Alamin aparman niya inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar in ayat ini nalangkum niya in katan mapatut na to tindukanan hakabuhi na to hangan ing kita niyo piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala karena doon hayni nato mapatarang in kaadilan pag iyanon sin Allah ta'ala yang daakan niya kato niyo tindukanan sing kita muna-muna dunhan amuin pag-ianon tungod paparkala pag-agama as-salahu piddin amun ain piagmarayaw sin Allahu ta'ala wistahun kato tanyo hapag-agama amin hapagtunay na to sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hikarwa niya doon haon amuin laung ta
biyayta kato taniyo in persababan niya daing hapagtunay sin pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan di maragan in pag-iyanon amo na in ayat yadto. Diak kitarunhan mahita muna ring hakatan in kita niyo diak sin Allah subhanahu wa ta'ala maninduganan tungod paparkala sin ini parsugpatan nato iban sintuhan nato Rabbul Alamin labi-labi niya siabot niya kato taniyo amunain ini sambahayang umul hambuk deng mga amal siabot doon hainisin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hangan lang niya qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Biyahagi ko nagdua in sambahayang paruang kabahagi ha antara ko iban sin ipon ko. Ini bakas tanini kaya pahati atau kaya rihil pangadjian hanang kaunayan to amin siyabot tahambuk-hambuk doon ha ini intungod pa pag-iyanon sambahayang amunain ngiyanan niya roon haon sambahayang amunain suratul Fatiha kaya na iaun doon haon in pag-iyanon kaadilan kahunahan sin Allahu Ta'ala ingatun den kato tanyo. Bang nato kiarihil daka in kaadilan nato pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya isab hikarihil sin Allah ta'ala in kaadilan nato dito hahadarat niya haadlaw gana-gana karena biyahagi niya in sambahayang paruang kabahagi kaniya inang kabahagi kato inang kabahagi in pag-iyanon doonhan sambahayang amuna in suratul Fatiha. Na natayudtod na to, na yadto, in mga yadto, sa yadto, hito itain, ini maksud. Doon hapagyanon kaadilan. In mano siya, at inatindukanan niya in pag-agaman niya. Sin kaadilan, muna-muna, adil bang siya maghimumungan. Hibaita niya in suko sin Allahu Ta'ala ampay sab hikaruhal kanya hikarihil imparsukuan niya daing nga Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naamuad tuin pag-iyanon al-adalah. Amo na induang kajinis nasabot doon haon muna siyabot ko kain na as-salahu piddin. Amo na in pagmarayaw hapag-agama. Uno in pagyanon pagmarayaw hapag-agama. Iban in hikarwa kanya uno in pagyanon adaul faraid. Doon harwa ini subay na to matimbang pakanya. Sabab in kahunahan ta mahinang kita so tao saleh. Mabista sin Allahu Ta'ala in kataan sin amal tahinang ta. Mahinang siya saleh. In sambahayang ta saleh. In kataan kakahinang ta. In pagpuasa ta. In paghaji ta. In pagjakat ta. In pagsarakat ta. In kataan hinang tahapag-agama subay siya mahinang saleh. Nasalta doon haon hito na ita in kataan siukat kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. In siukat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo sintungod sin paghinang sin pag-iyanon tumarang doon haon in kaadilan amunain biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis
Habaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha farada faraida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Biyaita doon ha amin hadis ini, hambuk-hambuk siyalat sa ikato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong niya bunalun nalto din Allah Ta'ala pinian kita niyo hinang, kahana ingkatan pag-agama mabista, subay siya dain hatuhan Rabbul Alamin. Tungod paparkala ibadat, subay siya inpuunan dahin Allah Ta'ala. Amunain kaadilan hay mumungan, iban kaadilan hapag tunaysin, ini kiabtang yadto, hasupaya madawhat na to impag iyanun adala roon na yan. Amu yadto. So Allah Ta'ala nagpi, sin biyasin sambahayang, ingkabtangan hikabtang tahawak to kita magsambahayang, inpuunan niya rin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In sambahayang hauno lugal hitunay, Allah Ta'ala in nagbayta hauno siya ini hinangun. Iban ko no siya hinangun. Iban biya di inim paghinang kaniya. Hambuk inyan siya lasay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kato taniyo, hasupaya maurul na to madto, hasupaya tumarang impag-iyanun kaadilan doon hayan. Batamad tinsiukat, bunal to din Allah Ta'ala, na diaak kita niyo. Ya'murukum an tu'addul an ta'adilu. Artinya impag kaadilan. In kaadilan muna, i'dilu walau ala anfusikum. Ini tunayan niyo in kaadilan, muna, paginawawaran niyo. Artinya, subay kau adil haudjut pamaranan niyo, karena in udjut pamaranan taha adlaw kana, marana to ini, ini atuwang haadlaw kana, tumuntot siya katu, in udjot pamaranan tawang tarihi katunay in kaadilan, pag iyanon sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, na, in katan kakahinang doonhan, nasabot, yaon doonhan in kaadilan, amin, harap patuhan Rabbul Alamin, parsuko niya. Hati niya, parsukuan niya, amo na yung pagtag-ipon na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sin pagtag-ipon na to, biyaray ta kato taniyo biya din kaagi maghinang, kuno siya hinangun, hauno siya hinangun, iban, inyan katantan, inbayta yan guwa daing haraak niya, amo na impamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya, wairun manjari, singuran na to hinang, hatungod sin parkala, piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatiap-tiap tisulakan sin hambuk Muslim, buat malaingkan subay siya, guwa, daing haraak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, impagyanon, adaul faraid, amunain, pini sin Allah Ta'ala hinang biyan na sin sambahayang 5 waktu, sambahayang Jumaat, in pagpuasa, in paghaji, in pagjakat, iwan singkatantan, kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing hama kasunat-sunatan, tiyatarang niya, amuin, singuran sin mga nakajajaga kaniya, mga kasahabatan niya, amuin si maksi singkatan hinang hasupaya, magsusung, maghuhugot,
in amuin panayma nato simbayta sinallahu ta'ala harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam diarasin Jibril alaihi salatu wassalam amuin iban na si mga kasahabatan amuin si maksi hawakto nila amuin nagbaran na sila himinang miyakada kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hariya sin jaman nato ini wala narihalau man natuin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malainkan ingka sunnat-sunnatan niya. Hati plagyanun sunnat duna ini amun ingkatan pag patarang sinhinang hatungod pang ibadat diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam sibuda hauno-uno na hukuman nasabot dunhan in wajib in haram in katantan, hukuman sara amin bis si mga pukaha, inyan katantan, diririhilan nila, doonhan lilayan sing katantan, hasupaya mapinig na to, in luparagbos sin darajat sin tiap-tiap tisulakan, sin hukuman sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. At niya makauna roon haon in mga pierdo, sinallahu subhanahu wa ta'ala bihat kan nabi ay ta doon laung niya muna rin ngakatan amuna in pierdo yaon pagubos aun doon haon hinang misan siya pierdo aun siya katubtuban bukon in pagyanon pierdo doon nakaw tumutog din nakaw mi gambok lokal yaon hati niya aun siya waktu sadya roon illugal niya, illugay-lugay niya kana aun kagunahan mo harugaing lugalisab tungod paparkala kaadilan mo harap paginhawawaran mo kaadilan mo puas deng kaadilan harap pa Allah Ta'ala amuin kaadilan mo pa pamili mo kaadilan mo pa pangdaig mo kaadilan mo pa mga kabakayan mo kaadilan pa, kansiyo na doon aon masuok kay mo, inyan katan bistahon sin Allahu Ta'ala, ibadat bang siya nakalukis, halaw man sin kakahinang napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naubos lang niya aon doon haon, naghinangin Allahu Ta'ala jangkaan, na ayaw kamo isa magpalando. Ay kamo isa magpalari-lari. Sin mga hinang wala na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena inhilang wala piyang daakan hilamod mo paagama inyan maksiat dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa kaula-ula in kita nang hindo patuhan Rabbul Alamin biya kasing biyaitaan in Allah ta'ala ini kulang in sara piyang hindo niya atawa piya para niya haraak niya in bihayad to hambuok dahing mga di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala jumato ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya hihinang sin mga ummat na kauna miyamagad hapamiat sin mga karasulan kanabihan biya na sin mga Yahudi iban sin Nasrani in sila yaon aun dahing kanila hiyapal hadyain sara sintuhan sa sumakawa siyusulang. Aun isabdoon kanila, amo hindi mag-inu-inu simpag-ingat sa sumakawa, mag-agama sila, uno-uno na sadya yung matali nila. Bihad to. Narikita man dyan si Mingod ha bihad to yung kahalan nila ito mga katawtan ng Quran. Agama Islam. Naamo yan insubay maurol na to. Nasata biyita doon, long niya, waharrama asya'a, palatan tahikuha. Aun daing ha mga hiyaram sinallahu ta'ala. At iniyabukun matao din haram. In haram matampal. In haram amo pa ka, di makaingat kaniya, in maano siya, taga-akal. Misanin way akal, aun waktu, ka kita antawihan, tumangkis sila rin nga amin, makamumula kanila, karna inyaon hambuok dahing ha mga, ini tariat sin ini piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala,
amuyin hasupaya sila makatangkis daing nga amin uno-uno na makamula kanila. Biya na si mga kahayup-hayupan, biya na si mga binatangan, inyan aon doon hayan siyusuko kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala ini pakanya amuin tawiat wala doon hamano siya bihan amuin naingat sila lang tamang-tabang sing ginawawaran nila. Amo yan. Napagubos doon haon laong niya wataraka an asya rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhasu anha. Biyaitaan kita. Kahinapusan sin hadis ito, aun laong niya, hati niya tinggalan na sin Allah Ta'ala. Hati sin tinggalan, wala na biyaita kato. Way na suy-suy. Mapatot na to, taymaun, suy-suy, dain diin na. Buat malaingkan amurain suy-suy sin daak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangaon na nuy-suy dugaing, puas daing haraak sin Allah Ta'ala, habukun siya rasul atau nabi, inyan di taman jari agarun hapag agama tungod pa Tuhan Rabbul Alamin, karena inhimumungan ta way na kaadilan, inhinang ta way na kaadilan, so hasabab yadto miuklas in amal na to, di yadto matawag sin kita niyo in yadto as-salahu piddin. Hati niya pagmarayaw hinang doon hapag agama. Irandi siya yadto mabista nagtunay kita sin ini sin Allah Ta'ala hinang kato taniyo dahin di hadun niya ini. Karena di hadun niya in kita niyo maghinang sadya sin dia akan lumayo dahin hapiang langan hasupaya haadlaw kana ikarhil sin Allah Ta'ala in kaadilan na to, amo hindi nakita niyo mag inihinang dito hadto sin pagtaat patuhan Rabbul Alamin in hinang nato dito katantan tumayma na sadya sin nikmat deng Allah Subhanahu wa Ta'ala hakatan sin tibusan sin waktu irihil sin Allah Ta'ala ridto halawm kasannangan haadlaw gana-gana. Nasabab yan ingkatan, tiwila sinsara. Amin, mabista siya pag-ibadat, inyan kataan subay siya harap pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta inyan kataan tanhak sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Natungod para aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inhak niya rikato, amin subay kita niyo magtaat kaniya. Iban subay kita niyo magad doon simingod hakakahinang niya. Amo yan. Narang kita miuklas dahin doon ha amin wala kita nagtaat kaniya. Sarta wala kita simingod sing kakahinang amuin piatarang tiya. Sininyaon da akan kaniya sin Allah Ta'ala ipapatarang kaniya. Na inyag to hambok kita rin ha mga hayanat, intiag hayanat tantarin hawawaran na to mga katote manghuran, na inyan katantan, apabila mabiyak sa in manusia, doon haamin hinang lamuran niya in, kakahinang niya simbukon, hinang piangdaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta wala na hinang, iban kiyabayta sindaak sin Allah Ta'ala na tanto inyan katantan di na tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban inyan katantan labi-labi na bangkaw tumutog doon hainang yan inyan bangkaw tumutog hinang hipakita mo pag-agama simbukon pag-agama inyan panggura-gura mo yan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tuqbalu mimman dawa ma'ala tarkiha. Isiyo-siyo in himinang hayad turi na tudtay maun daing kaniya in amal bang siya tumutug
amuin muklas atawa mamuasiring ha aming katan ini tiugila kaniya atawa sialasay kaniya sindaak sinallahu ta'ala amunin pamuhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naamu yadto insubay urulon na to madtumari mga katawtay manghuran ha agama Islam. Kita baka mo inulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Diadakahan kita nyuraing hawakto pa wakto. Yariin tutukasan niya, diara na to, tiap-tiap mabulat im matanamo na to sin, bulat may naat yaon. Dahil hawakto yaon, sampay mapirong magbalik, yaon tiutukas kita sinallahu ta'ala, tandasun kita, bang kita, doon hayan. Jimanji pa Allah subhanahu wa ta'ala sinway pagtag-ipunan na to buat malaingkan siya isa-isa niya tunggal wayroon hikarwa niya sarta doon hayan ini piangakuhan sindila sing kita sin in janji sin bigi jantung tayaon amin subay tuod yaon mapatarang amin kasaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mata-mata rin kato na pa jatuta sin ginhawawaranta isa-isa ta kahana impag-akamatuan di saan hikapagtawang kaniya-kaniya kita niyo maghinang simparsukuan na to magsambahayang kita isa-isa ta para kato magpuasa kita isa-isa ta para kato impagaji ta impagjakat ta ingkatanta namin hinang tasibu da wajib sunnah inyan katantan kita in maghinang way makatawang kato himinang kanya kana tiap-tiap tisulakan aun doonhan parsukoan sin tiap-tiap tisulakan si manusia para kanya bistahun harap kania intong bas harap kania di hikapang lapay parugaing amurain bistahun doonhan malapay haamin bukon ikaw in nangayo buat malaingkan asal siya haaturan sara biya nasin amal si mga kaanakan amuin himinang doon simingod hakakahinang sin kamaasan niya mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin himinang sin karayawan hapag-agama iban tumunay singkatan pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala amin inang niya on katantan aon bahagi parsukuan sin ina iban ama bahagian sin Allah ta'ala ridto haadlaw gana-ganama dawhat nila haamin di karagdagan in parsukuan sin anak. Bihad to yan na inyan katantan subay hati niya mabatok na to in mga inikatan hasupay ando kaylo in pagbulok binasa tarihalaw man sing gumiini amurayan in siyukat kato sinallahu subhanahu wa ta'ala dihilan kita ni waktu sarta tiuk balkato taniyo in kaadilan niya iban sin kamahardikaan dihil kato taniyo kamahardikaan sampurna amin kita niyo in magpi sin mangi iban sin marayaw daing hatuhan na to Rabbul Alamin uwos biyata kato iniin marayaw iniin mangi kita niyo in magpi doon harwayan bang aunin piun na to nabang piniyan na to marayaw sarta piag ang gautaan na to iurol na to madtumadto yauning kaadilan ha kadtan sing tabtangan na to yauning kaadilan hakatan sing hinang na to na way na pagduwarwa mabista in kaadilan na to doon hayan doon haamin marayaw bistahun kato in pag-agama na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala iban mabista doon haon in katantan
piardo sin Allah Ta'ala iwan si mga kasunat-sunatan diara sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadat sa lago-lago mahasil na to hadlaw gana-gana insya Allah Ta'ala tiyo-tiyo patumtum na yadto na miabutin waktu na to abihayaon din ako manghumbaid na kaniyo ha waktu ini insya Allah Ta'ala aon da waktu ruwaing insya Allah Ta'ala ganapan na to da in uno-uno na sadya imbiya mga ini tumayutod maun paamuin kakahinang na to karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala manghumbaid ako kaniyo ha waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.